یک روزی یک دیها. یک روزی یک دیها. طبیعتی فورم و افسونکار با صدای پرندگان خوشخوان خاص صبح دهه فردوسی ناحیه جیهون است. نهایت روز خود را ما از این دهه آغاز کردیم. صبحگاه اینجا هوا دلنشین و گواراست. از هر جا صداهای گوناگون به گوش میرسند. مخصوصا فریاد سحرگاهی کبک و خراسان دهه فردوسی شهادت از آن میدهند که صبح فرا رسیده است. این صبح ما را اکای محمد علی که از مهمانوازان آوازدار این دهه است به تناول خوراک سحری دعوت کرد. خوراک سحر را در این دهه نانلیشته و چای سحر میگویند. بسیار غیر عادی و صمیمی. بعد خوراک سحر بیشتر مردم این دهه را در کوچه ها پی رو و آب و سرگرمی کار و خوردن ممکن است. یکی به صحرا می رود، دیگری به روبوچینی صحن خانه مشغول می شود. یعنی صبح ایشان همین گونه آغاز می گردد. واقعا هوای دهات لذت مخصوص خود را دارد و می توان گفت که امروز فضای دهات شهر و نواحی ولایت ختلان در هوای اگر چند گرمی هم قرار داشته باشد ولی اکثر دهات آن یعنی اکثر دهه آن از جهت هوای فورم می تواند برای ساکنانش لذت خاصی را داشته باشد. ما قرار داریم در دهه فردوسی ناحیه جیهون و تصمیم گرفتیم که از حیات یک روزه ساکنان این دهه با شما قصه کنیم. می‌بینید مردم ناحیه جیهون مهنت قرینند و در کاشتن زراعت‌ها نقششان بسیار بارز است. بیایید یک جا می‌بینیم که یک روزی ساکنان دهه فردوسی ناحیه جیهون چگونه می‌گذرد و ایشان یک روز خود را با کدام تکاپوها سپری می‌کنند. زندگی مردم اینجا اگر چند مثل دیگر دهه ها یک نواخت است ولی بعضن عادت های از هم فرق کننده اند. مردم دهه فردوسی بیشتر زندگی خود را از حساب دهقانی پیش میبرند. کار در صحرا به شغل اساسی و دائمی مردم این دهه تبدیل یافته و آنها روز خود را زیادتر در صحرا با کار کشاورزی سپری میکنند. در محسمی چیکانکا کردن پخته‌زاریم. چیکانکا رو به آخر رسوندیم. حاضر یک کمبودی که هست جایش همه را گرفته. چیکانکا کردن ما مقصد همیه که حاصلات زیاد شود. مردم دهه ما حاضر همه با این کاری مقصد صحرایی با چیکانکا تئوری با موسم پخته‌چینی تئوری دیده شده نکرد. دهه با هم نمودی مقصد اینا حاضر با نمود سبزی کاری، پیاز کاری، خب کارتشکا کاری، خب پولزی و همه کارو خریدی همه مشغول کارن مثلا خوجگی و با کاری خودشونن مثلا حاضر پخته را همه کار شبود کردن و کار کردش همش با جا اومدگه فقط اکنون بعد چینیش تئوری دیده شده وقتی ثبت برنامه مشاهده کردیم که برای مردم دهه فردوسی لحظه توقف کار صحرا هم فرا رسیده بود، چون انقریب تمام کار پخته‌کاری و زراعتکاری برای یک مدت به نمای استراحتی تبدیل یافته بود و نفران انگشت شماری را سرگرمی چیکانکای پخته دریافتیم.
дар ҷараёни рӯз тасмим гирифтем ки осёби ба гунаи маъруферо ки сокинони дигар деҳаҳои ҳамсоя низ гандумҳои худро ба ин ҷо барои омода кардани ду нав орд меоранд дидан намоем. кори ҳаррӯзаи кормандони ин осёб хидмати мардум ва омода кардани орди хушсифат аст. сокинони деҳа бошанд аз кори ин коргоҳ қаноатманду хушҳоланд. ин яке аз осёбҳои муваффақи деҳаи фирдавсӣ аст ки сокинони на танҳо ин деҳа балки дигар деҳаҳо низ ҳамарӯза барои орд кардан ба ин ҷо муроҷиат мекунанд. бояд бигӯем ки ин осёб орди навъи якум ва навъи дуюмро барои мардум омода мекунанд ва хизматрасонӣ бисёр ҳам хуб ҳам дорад. ба қавле осёби таърифӣ низ ҳаст дар ин деҳа. як рӯзи як деҳа. аслан мардуми деҳаи фирдавсӣ иттифоқо ба ҳам созгор ва шабеҳи як оилаи пирӯзанд ки доиман дастгири якдигаранду дар масоили гуногун ба ҳамдигар кӯмак мекунанд. инро метавон дар мисоли як ҳашари дастаҷамъонаи эшон собит кард ки онҳо тариқи ҳашар азм доранд як бинои дигари таълимӣ дар паҳлӯи муассисаи таълимии деҳа сохта ба истифода диҳанд. деҳаи фирдавсӣ ҷамоати деҳоти ваҳдати миллӣ дорои истиқоматкунандагон 365 хоҷагиро ташкил медиҳад. ин мардуми ин деҳа бошад шуғли ҳамавақтаи инҳо кишоварзӣ мебошад, яъне ки зироаткорӣ, сабзӣ, киштикори сабзӣ, пахта, пиёз ва дигарҳо мебошад. ин мардум бошад бениҳоят бо ҳамдигар иттифоқ буда. ин нишонаи иттифоқи ҳамин бошандагони ҳамин деҳа мебошад ки дар муассисаи таҳсилоти рақами 35 ба тариқи ҳашар 4 синфхонаро сохта истоданд ки ин ҳам бошад барои ояндаи фарзандони худ, яъне ки фарзандони инҳо ба синфхона таъмин шаванд ва рафти таълиму тарбия худтар гарданд. дар идомаи рӯз мо аз бунгоҳи тиббӣ ва сарторошхонаи деҳа дидан кардем. бунгоҳи мазкур солҳост ки ба мардуми ин деҳа хизмат намуда кормандони он ба беморону муроҷиаткунандаҳо ёрии аввалияи тиббӣ мерасонанд. сокинони деҳа аз муносибату кориашон сарфарозу қаноатманданд. дар ин бунгоҳ ҳамагӣ 2 нафар фаъолият мекунанд ки духтури асосии он ҷавон асту 2 сол боз паи хидмати мардуми ин деҳа қарор дорад ва аз кораш дар ин деҳа розӣ низ ҳаст. хеле ба ҳама маълум аст ки фасли гармо аст, бисёрта бемориҳои сироятӣ дарунрав бисёр аст, ҳарорат баланди асоби дарунравӣ мо ба онҳо кӯмак мерасонем. ҳар рӯза ҳаст калонсолон бисёрта ҳисоби диқи нафас ба онҳо кӯмак мекунем ки ёрии аввалин ҳасте ба воситаи ройгон хизматрасонӣ мекунем. мо дар ин бунгоҳ фақат ба беморон кӯмак аввалияи тиббии санитарӣ мерасонем ва ба меҳмонхонаи марказӣ равон мекунем. сарторошхонаи деҳа низ зебову замонавӣ бунёд ёфтаву имрӯзҳо барои мардуми деҳаи фирдавсӣ бо нархи нисбатан арзону дастрас хидматгузорӣ менамояд. устои ин сарторошхона дар кори худ муваффақ аст. воқеан боиси хушнудист ки дар деҳаи фирдавсӣ сарторошхонаи замонавии хубе ҳам бунёд ёфтааст ва мо ҳам бо ҳамин баҳона аз фурсат истифода бурда мӯи сари худро ба тартиб медиҳем. нисфи рӯз бобои ёрмат ки аз деҳқонони асилу меҳмоннавози номдори деҳа маҳсуб меёбад моро ба хонаи худ даъват кард. ин марди меҳнатӣ дар замини назди ҳавлигиаш боғи дарахтони мевадиҳандаро бунёд кардааст. воқеан биёндаҳои азиз, боғи бунёдкардаи бобои ёрмуҳаммад ки дар замини назди ҳавлигии хеш бунёд кардааст воқеан табиати форамеро дар худ дорад ва метавон ин боғро аз намунаи беҳтарин боғҳо дар деҳаи фирдавсӣ номид. хомохсан самараи меҳнати бобои ёрмуҳаммад қобили таҳсин аст ва метавон ин гуна корро дар деҳаи фирдавсӣ камназир шумурд.
мо айни замон дар боғи агар чанде хурд ҳам бошад, дар боғи хурди замини назҳавлигӣ бобои Ёр Муҳаммад қарор додем ва тавре шумо дида истодаед. Дар ин ҷо ҳам зироатҳо корида шудааст ва ҳам байнану дарахта ҳамидор кардам, боинҷон кардам, хуб сабзӣ кардам, қаламфури болгария, пиёз, ҳама як ҳосили аввалша гирифта бо дигар ҳосил инам кардам. Ино ҳозир бозор мешавдам биромад. Хуб уна ҷода сабзӣ буди, сабзӣ аст. Ягон чиз бозор хардан намерад. Ман ҳами замина то ҳанами пеш ҳами читона хат дихидам. Ҳанами тосчинара чуқур канда лойша хона кардам, чӣ кардам, ҳама чиза. Ҳамира айлави дарё, дарё бироварда, хок оварда пур карда. من همین خیلی حاصل صاحب شدم. як рӯзи як деҳа. дар ин хонадон холаи муродбегимро саргарми нонпазии сари чакдон вохӯрдем. ӯ бо пухтани нони чапотӣ ва ё гирда овора буд. хостем аз кори якрӯзаи занони ин деҳа ва пухтани нони гирда қисса кунад. سریع خون میکردیم در فکر خمیر و در فکر رفت چین خونه و در فکر همه چی کار بوی خونه وقتی که خستیم و خمیر مونا میخیلیم خمیر تنکی میکنیم یا غوسک میکنیم ما ای اومدگیم و نونی تنکی میخریم غوسک نمیکنیم خیر که بودم و اینجا نونی تنکیمون همه دا معقول شدگی ای اومدگیم و دیگه ما نونی چپاتی میکنیم همه امسوی ها دا همه چی دا همه چیودا مرا کودا نونی چپاتی پخته روی میکنیم با اینا کلی نروی میکنیم که تو برای خیر من خودم مزم نیست برای نونی چپاتی بپز و دمو در خیر یادم بته در یک روز اگر خمیر کردم و نه اینا 30 تا 35 تا و کم کنیم 25 تا نون میکنیم اگر خیر مهمان و مثال اومد رفت نباشم مثال یک 2 روز میبرم و نباشم یک روز میبرم бирандагони азиз, аллакай нонҳои омода намудаи холаи Муродбегимро шумо дида истодаед ки инро гирдача ё чапотӣ мегӯянд дар ин деҳа ки воқеан хӯрдани он лаззат дорад ва ман аз шумо даъват мекунам ки барои хӯрдани нони чапотӣ биёед. баъди хӯроки нисфирӯз мардуми ин ҷо ба истироҳат мепардозанд. бегоҳ яке аз саҳро бармегардад, дигаре ба тоза кардани атрофи хона мепардозад. метавон гуфт ки аксари кори бегоҳи сокинони деҳаи Фирдавсӣ такрори кори саҳар асту занони деҳа дар бегоҳ голдӯшӣ ҳам мекунанд. ин гуна ҳолатҳоро дар деҳаи Фирдавсӣ ноҳияи Ҷайҳун метавон ҳар рӯз мушоҳида кард. анқариб анҷоми рӯзи аксари деҳот ҳамин гуна мегузарад бо кори саҳро ва саргармии кори деҳқонӣ. дар бегоҳ воқеан ҳавои деҳаи Фирдавсӣ бисёр форам аст ва лаззати хосееро дорад. ин барномаи як рӯзи як деҳа буд ки мо то қадри имкон аз ҳаёти якрӯзаи сокинони деҳаи Фирдавсии ноҳияи Ҷайҳун ба шумо ҳарф задем. агар пешниҳоду дархосте доред метавонед бо мо дар иртибот бошед. то нашри дигар хайр. як рӯзи як деҳа.
یک روزی